Özüңөр калоо менен келип атасыңарбы? Качан талайда? Мурун деле алып жүргөндөр канча бир айына пакет? 1250 сом төлөдү. Сос менен. Мында кыйынчылык жокпу? Мажбурлоо эмеспи? Анан чөнтөктө акча жок болсо деле анан акча төлө дей берсек туура эмес болду. Жок, алдынан төлөп иштедик. Өзүңөр калооңор менен, жок. Таксиде кандай иштейсиз? Канча адамдан ашпайсыз? Экиден ашпайсыз. Эмне кылыш керек бар? Перчатки такабыз деп билетлерге. Машина дезинфекция кылып атасыңар, өзүңөр кылып атасыңарбы? Этият кылгыла, этият кылып эме аяктан кандай адамдар келип калышы белгисиз да. Ошон үчүн силер жоопкерчилик сезип, мына силер аркылуу бир журналисттерди аркылуу бардык таксилерге айтабыз. Нормаларды сакташ керек. Отурган адамдарды бизде азыр Ош шаарында карантин да. Карантин строго маскасын тагынып, өзүңөрдү этият кылгыла, өзүңөр перчатка, маска ол өзүңөрдү үйгүлөгөр үчүн мындай жакшы болот да. Анан бир адамдар кокус кимдин каяктан келгенин билесиң. Өзүңөр жуктуруп алсаңар үйгүлөгөр калат. Макулбу ошон үчүн этият. Регионатно ошол жакта. Сиз каяктан келдиңиз? Очередь жок экен? Очередь жок, а? Канча Жети автобуста калганы жетөөсү башка мекеме ишканаларына. Эки окошкабыз справка беребиз. Мекеме ишканаларына. Справка беребиз. Yaxşı. İşxanalarınızda bütün normalar sakladınız mı? Biz основной işe başlaydık. Biz finansiyonu açıldık. En baştaysınız ha? Öte ehtiyatlı normalarını sakla, pişatlı bilgisi, özünüzde pişatlı bilgisi, kağız koparmayı çok yönseniz. Oturur, pişatlı işxanada da olsun tünet etmediğinden. Sen benim gelip tekşergende gelip aytatasınlar da. Bunlar sizler только tekşerir. Sizler bu günümdük işiniz boğuş керек. Sizler жетіштей uğraştan bağlı mı? Başlarım azı postқа жеткен Bir saatten uşunda emirlerinde, mekemелерде өзіміз жарым saat, bir saatten айтпай тұрып барып, ошонда текшеріп күнүгө мага маалымат беріңер. Мисалына азыркы айтып аткан нерселер, булар келип текшергенге чейин нормалар сакталышы керек. Санитарлык нормалар бардыгы сакталышы керек. Onun için özümüz жетекçiler için aytkanımız sanitарлык нормалар сакталса, kokustuk da var. Bu azırkında, naburut, bunlardan özünü suraş керек. Бара беріңерчи, жамылер бар, может тура эмес иштеп атабыз. Силер айткан талапты аткара келген жетекчилер бардыгы өзүнүн кызыктар бар. Оларга чакырып өз кыздарды дезинфекция кылып атабыз через ар бир кабинетке окошкалардан баштап. Şunlar azırkında meselesini adını көп келип чыгат да. Zaten maskaların varlığı araba Kimsin sen? Sat verse, ne de geç kalak var. Sen adam başka bir şey bilmez. Boş şarında karantinde. Aysa kapılmasın. Karantin size çık adam çık olur. Hayır olmaz. Karantin var. Yeki başka olsam var. Sen çakırın, gayet çakırın. Bırak
Adam çıktı, beni var ortasın. Kaytaklar var, yok ortasın. Sıkılat saldı o. Görsatma televizyonda, ben oynayıp görgenim yok. Hatta bir sene atalım. Özüm görsatmam görgenim yok. Burada adamlarda görsatma, komşuluk bilsin. Normalar saklaş gerekti. Sağ ol, al. Çekelim al. Çal, böyle işte. Apar observatsiyaga жаткызгыла бардыр. Жаткызгыла. Неге без маска? Ошайга карантинда. Я. Ha? Tanıkça bildi. Bari maskada. Şarj işine dikkat etmezsin. Bir dakika, kayıt atma şarj. Kayıt atma. Ошанда karantin, maskası gibi dikkat. Kayıt atma. Sana kimse kayıt atma. Kayıt atma. Kayıt atma. Boşta karantin var. Gene maska. Taza devam mı? Abla. Maskadan güzel boştaydı. Bakın karantin boştaydı. Oş Bişkek şehirlerinde hazır karantinlik rejimde iş alıp baryapmiz da. Biz aytып atабыз, бардык койгон нормаларды сактап, этият болуп келгиле. Коркунуч бар дагы деле. Мына көрдүңүзбү, сезмей ичинде 4-5 адамды салып алып, дагы деле жүрүп атышат. Так, биринчи марта алып башталган калсак, мындай башталып толтура чыгат да. Ошон үчүн элибиз коомчулук туура түшүнүш керек. Ош шаарында строго катуу мындай көзөмөлдүү ишти алып барып атышат. Boşka normal saklamayınca gire almayız деген düşünüp boş керек edi. Buna hazır karab, maşinada geletat kvartirayda. Maskası çok geletat. Maskasız girgizmeyiz oş şarında. Başka jakta karantin жоқ. Boş doşunda жүрүшү мүмкүн. Бирок oş şarında strogo бардыгы санитардык нормаларды сактап жүрүшүбүз керек. Милдеттүү түрдө. Şunu da sizler arkalı жалпы elge жеткизебиz. Biz günden günge dagы şu rejimdi күчөтөбүz, карайбыз, тартипти келтиребиz. Бул бардык кылган иштерибиз эл үчүн, шаардыктар үчүн, ошолордун коопсуздугу үчүн, ден соолугу үчүн. Жөн кое турган болсо, ушундай каалагандай болуп, келип каалагандай жүрүп атышат. Yüzlüğümden. Ayakta getirdim. Ama yine bir sene var. Boş şarkıda karantinda. Yüzlüğümler olsa meyli. Aşıklardan salvağılar. Oturdu maska, baldarga maska takılar. Oturdu azayama. Biz özgürce bunda kırdalı alın ele karantini rejimleşke vatabız. Bakın başına da 2'den adam aşmaş kere. Anda şimdi oturuyor. Baldarda video attı. Oturuyor. Kırsalar bulup. Kalağa tutmak yok. Normalar сакталган сураныш отурду, сураны алды. Мына карап, өзүм депутатсы маска тагынбайт. Менин жери маска тагынбайт деп атат. Ошон үчүн нормалар сактагыла, отуруп туура түшүндүрө коет. Мына медиктерге биз рахмат айтабыз, укугу органдарына рахмат айтабыз. Машинада 3-4 адам болсо, милицияга токтотуп түшүндүрө. 2ден адам ашпаш керек. Ya bak buranın olmazsa ıslansın söyle de bu güzel. Normal söyle. Karaya balda soralım. Başka kaldılar. Burası bu defterden başka kalmıştı. Oturdu. Boş dostlar.